بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حج شرم شكور الله سبحانه وتعالى في أبي سب كتاب ماسي كسوة كبالي أو كيته سئل له بين كدرانا هنا وإتري amban pa inte magkanti-kanti na siya may mangurungan kaamin kapong tinaihan kasalihan ba si Jan at Imam kasukong siya ng sukuro si Sir kaya si Kaam Kemon yan pakadir kahawa pa inte ito masay manjari kayo na pataha at na mukaddimalay hindi begot tanda sinapot lai diretso kita si iyan maundo sarate atau habis sarate si Eleo iyan na mainihin. Pasabot na na dahil miya pasalan aqidah atau pasalan pagtauhid si ko ito palindan isap kita si hukuman. Tahit do may kasalihan atau kapong tinaihan iyan si kitab fiqhi babul ibadat pasalan pa inte ini ibadat ulang maglabi hatu sumampay kam si babu sifatis salah yan sifat pa inte sin sembahyang insyaallah masih continue iliin masih continue satu si ituin miaan dumain itu papuas amban iliin sumagwaanin pagpayam ko isdal importante suway tahati wa itebi amban mismo kita bi maalinan sampay pa ente sila hatlay ni kalukalo niya ame makapayam na tawa na makakitene eddo tawinin dehelu lubang lo sa ente taabot gero makainin eddo pabalik pagke pa ente maudu tu miyaan bang elawin tedde masi ko isdal niya ape mas gitan tu pasti manamalan pa ente sakite lagi pang ko may tig-tig ka na sa miyan. Manjari ini miyaan so binisarakon pasalan fiqhul usra. Iyan fiqh paglawlaki bini. Amban pa inte pag-anda, amban iyan pagtiman, amban pagtulak-lasa, ginisan na pa inte sabihin insyaallah ta'ala kalukalo ito sa putte. Iyan na ini niya. Manjari na umat Islam tag na ante bang inahatihan iyan an-nikah. An-nikahu lughatan ad-dammu wad-tadakhul. Iyan nikahin hatu bang lapal nikah si bahasa iyakan masih katauhan na itibi. Nikah kawin. Bang si bahasa ad-dammu wat-tadakhul iyan pagsaumadya paglamod hanggang pa inarabin nakahal matarul arda maglamod iyan ulanin do bulak atinin gay ke bang laba ulanin sinesip pa ito bulakin passe kinabulakin sa amiyaan dumain gay tinay maaw yan painte marase lay sa tinay maaw alhasil to si tuel yan ad-dammu wa tadakhul maana lughawiyya buna maana yan bang si syara huwa aqdun yufidu hal al-istimta'i kullu min az-zawjayn bil akhar bima yuhaqqiqu maqasiduhu asy-syar'iyyah atau ala wajhin masyru'. Ia ini yang persupatan si antara dua maglawlaki bini. Hasupaya tatunay wa'de ini ganta hajat lelahin si dende, hajat dendehin si lelah si gantaan sinara o Allah subhanahu wa ta'ala. Pamanong kahap sin agama Islam mula-mula.
situ ini wai pa inte sinara yene maglawla kibinihin magandahin atau magilahin. Asal-asal sin maganda atau mag-illa annahu mashru'un sinara ayat kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' mag-anda kaam khitab si kami ini kalilahan mag-anda kaam yene me kinaseban webi kinasinnahan webi kinabayaan webi amban me bangsa kanendehan mag-anda kaam ang tagayas magtuy duwe atau telu atau ampat sabang lagi tagayas mawilian ni dampuan siya dalam kita tanto paika kabtangan pe Allah subhanahu wa ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum wa ankihu paandahanun bi alhasil kaam may awliya matattoe paandahanun bi yani ga niya andanin may kaanakan bi usbawaris bi paandahanun bi yani ga niya painte andanin sa atus itu lamud nilella atawanin dende mas tabut insyaallah taala bangin minkum man ka'amin was-salihin min ibadikum wa imaikum sidhalulay ena dehlun ayat tu tertentu simesi ahrar yeneme mahardika bepainte ubus min ibadikum damikyannen me banyaga bil banyaga lillah atawanin me kerendehan paandahan biru isab hasupaya si makinang dosa bagi Allah subhanahu wa ta'ala alhasil masru' sinara wa Allah subhanahu wa ta'ala sa kitabi yani maglawla kibinin kabtangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar as-shabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj kabtangan Rasul sallallahu alaihi wasallam lingan sime bangsa kalelahan ya ma'syar as-shabab o kaamme tumpukan kalelahan as-shabab PMSI men shababin amban 15 tahun taman ng 40 alhasil may kaam to shabab ka kajari pe duwe telu asayid lingan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam o kaamme bangsa kalilahan hangkan ini ng shabab bigay basagan pe manangkit basagan pe narabaho basagan pe kemon baywan pa inte hinang sali hinang lahil atawanin batin man istata'a minkumul ba'a sini ang banka amin makagees al-ba'a dua itu situ maknanin magma'na al-ba'a makagees ka mag-ungsod iyan ang pag-andabi makna si kadua makagees ka amin sihat andabi bangit andawi ini bang sikit ino sawo ite ini napakai na koy lahil batin tampal tapok sa mabhum sikit katauhan na ite bang pinan napal lahil batin bang malahilin asal matampalis mawatinin bisa nagitin natin sa katauhan ni demikian din iyan tayo sabot na ite amban kitab ini Allah subhanahu wa ta'ala di Quran Al-Karim wa sinara amban sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam sinara demikian din pagmaupagkatan we si muslimun we yene magandahin masru sinara pa insamian pasuno unsur mal hikmatu min mashru'iyyati nikah ini hikmat min bangu'i sinara o Allah subhanahu wa ta'ala maglalaki ini hikmatnya ampa tasabut na sininin sa hatu pe komennya sa ininin ko matampalin ambal ilian hifdhu ad-din li'an
أن النكاح هو السبيل المشروع لوجود النسل الذي خلقه الله لعبادته. Iyan pamalihara sin agama. Bangkyo mag-anda sababan pamaliharaan ng agama nun. Hangkan at pinalaw syaitan bang taga-anda ilalahin, bang taga-ella rindehin. Pagge bang taga-anda inlahin dan tenga kapalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala hintain doon ini sewaktu na subul sewaktu na taga-anda pul na iliin pagge yun ang letong mata ng mayaman sisinduhin sabi kanya na sige pamalihara wa Allah subhanahu wa ta'ala sin agamano pagge ganyan na kayo magpiha gaaman niya sikao pagge niya na sikao ininan labayan sinara wa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kayo yan yung nasuwa an-nasal tubo pinaniya wa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya niya isab numba tuju Allah subhanahu wa ta'ala ko ikaw ini yan hikmat bango isinara si kadua hifdhun nafsi لأن الزواج هو السبيل المشروع لبقاء النفس واستمرارها pamalihara ay siyang ginhawa maranno. Alhasil bang ibarat pa inte miyaan yeme tinanemin bang darang tinata sinubungan ilisinan inte sa miyaan ngahap sambunin tumbunin. Sa iyan in manusya in bang taga-anda atawanin taga-ella ngahap sambunin duk ngahap iyan miyaan pamaranan sababan pa intene maganda po asal hikmat aban Allah subhanahu wa ta'ala duk ini ng sababan pa na siya may doktor isap niya may bakas tanong ko hindi ko bakto kayo katawan bang ini sa ato bahut kaswa we de iyan bisa sati anan dan hello in agama islami nakhan kiteri asal ina taga-andahin asal taga-anda pa inte labihan sara pa inte sa siya labihan makataha ko umur ba hindi kataha ko umur tapi nga ito may ka-exercise ni pinin sabawan ko makataha umur may exercise tuo pagin kami kasabdi exercise din pangatayan exercise paran pasuno si katelo yan hikmat sinara wa Allah subhanahu wa ta'ala ay magandain hifdhun nasli wan nasabi ini pamalihara wa Allah subhanahu wa ta'ala yang tumbuh anak bagaimana niya labayan sara kinawin kata magsinanakin magsinanmaan pa ito sa mayan tabianan ko ay binata ganyan sa ato situ ini tamanan hadje maksud bahwa ay hangkan pinaniya wa Allah subhanahu wa ta'ala yan sa mayan maglawag ka din. Demikian yang keempat hifdzul 'ird fayahsul bihi ghaddul basar wa 'adam syuyu' al-fahisha bain al-muslimin wal muslimat. Demikian ng pamalihara ang bananggauta iyan baran nulay pagkaano iyan sa amiyaan hasupaya ta kontrol we no pamayamin hasupaya iyan kalaatan dalam kauman UN bang kaniyaan me paintelallah gani andani kanya jako manukmian muandine natusiten suyu al fahisha pabutannya pasampai atawanen pasaplag paintene miaan dusehin bakas itu sabtu at ta'rifannen definition ubus ini dalilnen sinara bukan sa hikmatnen bahwa yung kan sinara siku itu hukumannen hukuman iyane magandahin telu qaul si kaysa qaul niya magpain iyane magandahin wajib si kaysa qaul wajib magandahin
in qaul Imam Ahmad. Riwayat si kemon makagees wajib. Dalil din بظاهر الأوامر التي تحث وترغب بالنكاح. إذا كمون مئان dalil amban hadith yani Rasul sallallahu alaihi wasallam dinakyo maganda. Iya pwede wajib ang siya magandahin. Si kadua qaul sunnah atau istihbab. Urus ina dalil menunjuki painte si ayat tu wa fankihu ma taba lakum min nisa'i matna menunjuki painte si sunnah ng sisiya isab. Si katelo qaul mayan palibot, bang ibarat papalibutin si hukuman lime. Wajib, sunnat, makruh, mubah, haram. Okay. Ini yung qaul si katelo. Romantic ko, bang huwag hangkan bang painte mawajibin mo sa inkantang. Bang kanyaan in aalay makagees makagees painte si alta. Bumakagees pa isab si napaka batin tapo. Butinalaw ikaw yung makahinang duse tuju Allah subhanahu wa ta'ala wajib siya magandahin. Balikan ko bang ni artaan ni makagees pa na parba napaka batin butinalaw iye kalu makahinang kinimasiya tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ko hukuman nila wajib. Si kadue bang aalay makagees isi arta makagees isi pamaranan sa agay luya tinalay uwe miyan gerbe ta kontrol pa ito baranan yung game makahinang pa ito maasiyat ito si ito en sunnat siye magandahin sunnat siye magandahin. Si katelo bang kanyaan nen makagees isab makagees pa ito si arta si pamaranan sa gani atanto sahwani kulang na sahwanin pwede sa miyan nato siya ito ang harus siya magandahin siya kaya supaya sabi niya pwede limbang ni kadari. Si kaampat bang kanyaan ng miskin tapos gani ata sahwanin o maganda tapos mo pipilin ang pirandahan makro to siya ito ang hukuman niya. Si kalime banggay makagees sinapakabatin ga kanya tagas-gas ng sinatahap kanya tagas-gas ng sinatahap ang nalanuhin atawanan isab kanyaan ng sinilahat pagbanuan si may painte pag luwas mo masaran o isa niya ataw mabaya imang anda si kaduwe sa tasiguraw na sa gigi adiro na to si ito ang muharram yan hukuman yun sa ato ito matapit-tapitin yan kaul tag na alay wajib magandahin wajib makatanggal ang pag-school hindi makatanggal ang pag-adli hindi makatanggal kaya kagayon kanya-kanya manusia ay kanya amat bisan dumanok-manukin palayang sa salong-salong gani isiwa ko yun pagtek kakuhap-kuhap niya isiwa ko yun sino mga rizkian niyan Allah Ta'ala manusia sa aming taga-pikilan pwede sa amin nawabang iya pwede kayo mapabuhat siya mamiha pa hindi mas'ala pasunod hukmu ilaj ضعف الجنسي kung ito manamalan pinisara nito kumabuan gani at hinang pinisara hukuman inatambal si sinisinigay basa kumantin pandak na dyan makajari sa subik dumain ang ban haram ang ban painte haram demikyan nin subay bakas check doktor kay maka
mula sige. Ini apa yang man taga side effect niya sa niya. Iyan kapandakan niya. Masuk sa di mas'ala sa kaduwe. Al-khitbah wa qadayaha al-mustajiddah. Ini pag-anda. Nikah pag-anda sa pag-khitbah pag-anda ini tayo nang kibalin ng pilan magpatilas pe. Tapi kyo usnya pe pasti. Say bentuk na to. Al-khitbah ini makna khitbahin. Talab az-zawaj kung siluha. Kaulay sa mag-anda pe. Taliban ng pangsisyara bang iyan malikiyah iltimasul nikahi min az-zawj. Iya bang lelahin siya miyaan mabaya mag-anda rin. Alhasil patudyo bes lumadende. Atawa usbarin pa ito sa nang kaikan sila hatte siya magtudyohin. Iya mo kasi nga kapinain na miyaan ako to mabaya rin maganda. وعند الشافعية التماس الخاطب النكاح من المخطوبة. بان مذهب الشافعية يعني أمود أمو مقاندالي سي إنانdahe بريني بديلي. إن خطباته إنين أمد المقدمات panagnaan sin يعني panagnaan pa ito sa amyaan. Bang dalil pa inte, anong kunsi, bebe? Bakit? Kunsi. Ubus ini dalilnya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala wala junaha 'alaykum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa. Kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala gay maka ina sikaam. Yana khitab lingan inin si dende si aabe pa ente baya mag-anda o si dende taga iddah. Akan insyaallah masih masalah iddah masih sudah ta'anu ti iddatul haid iddatul al-hamal so masih ta'awud insyaallah taala sa importante manamalan si kita masalah ini lagi inin tugas si lahat kanya-kanya yang jamikiran mian mapisiyehin lagi-lagi inin pa ente may kapatingan sa pa ente na magkulang pa ente si iyan mian sa inyo. Kulang pathati bagi si Syara. Bu binaan sa lahat ng Pilipinas, asahan ka po niya o in mahakim mian hanggang niya inilan ng Sharia court kin. Ubus ang ban makajari in ruman iyan permission o painte me pamarinta sin Pilipinas masalan ahwal saksiya. Pag-anda pagbahagi ano ini tawag pusaka wala junaha alaykum fima arradtum min khitbati nisa gay makaina sikaam at-ta'rib at-talwih bangiya dende mu'tadda dende pa inta taga-idda bagay kayo makadali maganda dende taga-idda luwa ka iddatul haid luwa ka iddatul hamal idda pa inta post-haid atawanin bakasngana gira kayo painte makajari tuy sa makajari ko at ta'arid ini nen uruan ka upama pen mabaya ko mag-anda sa maksudin dendemian ne sagay ka magpabel sa mag-anda ni kusikao atawa pili ni ko usbano si usbano ta ay gibe bang pedileman idda no number pwede at ta'arid makajari ka wagpay no dambuan ang banta'arid asan din katisagkyo. Nabuha man ta'arid ni iyan. Alasan niya men sipat-sipat ni pabahinan hindi kawes song maganda. Katawan gani niya den detakite ko kuy hap ni siya. Iyan nabuha do siya. Sa kaya pito makajari ano ka ang kanang isang kumanin importante dito ng mala. Sige iyan ka. Wa liqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabi' الرجل على بيعة أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. Masalah hinan sih. Sa gani kita ano syahid tu bagja pasalan pagdagang pa ito dia lugi makajari bang salina dagangan sawe mian dosa niya upamane inin ko me magdagang so pamain halga 10 riyal
ubus nasin sampurial pakan usnya nemel sedang buain meneman tu ukios yang dia harus aku tuh. Yan penting kajari. Atau nasa pinag ano. Kalau kita pateka saya anuhin luar ka man magdagamken na. Anatano pa sa masi. Saka na jago mujul-jul. Na kalau niya may ano te kalau sa asal kahapan nin hepsuway inikiyon magdagangan suwi tao sa ng pagdagang. Wala yaktub ala khitbati akhihi gaysa makajari kayo mag-anda ang asal niya na bipainte nunangan ni. Sa naman sa kwento ng maphum inisipang hati ta silahat. Inate tunang magkasa rumain sa dili. Pagka tunang asal aalay bakas ni pilis matatuan din. Pag niya ada pag bisarado us pasalat ni sarkeo. Iya pwede makajari. Kuya pwede ta si Inkan Jesus sallallahu alaihi wasallam. Tu si tuen sa piring. Dawabit ikhtiyar az-zawjah. Bang ini ko igantaan yene bang sa indi pamene dendehin. Si kaisa an takuna dina لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك سبيكني أن أتجا أجاما دل تجا أجاما Kau kapten Rasul sallallahu alaihi wasallam andahun dendehin si empat bayu. Si alta ni, sudah kilo minit sa taga alta eh. Maksudnya wali hasabiha si may pangkatan, asa pangkatan ha. Wali jamaliha asal si may asal siya mabdende. Pengibi bang dali anuhin kanuhan niya ito napsunod wali diniha. Si keempat nih wali diniha ini sabab agamahin. Peneun taga agamahin. Peneun taga agamahin. Pagkiyuan mamalihara kau. Peneun yun. Mandali lang siya halis ininin. Tapi kok masalah ina tagna pena atarihelu. Sarong natin agamat pag niya masih kaul miyaan asal subay pinenein, asal subay taga-agamahin. Sabang ngay makulang-kulang anunin, niyaan mangdalang pamarat sayanin. Kung niya mag-anda, bariman indendehin, baribadat, asal agamahan pa ito sa miya. Kung siya mag-anda, pili siya agamahin pa ito pinadeluhin. Pagpayam ni sa miyaan, bang dalil anong misan agin pilahan yung itakakan, patay ko tibi siya, patay ko ti. Natusi ituin, alhasil pinenek ko inin mahapin hati. Dumain agamahin inin pa ito pinenenin. Nadili ka, ito manamalan. Pagka sabab anuli, ngan gadaw pinayaman mo ina dehelu, iyan bantukin. Pagka bang bantuk dehelu pinayaman nin, hap bantukin eh. Okay, tawa na si bantuk. Pagpayam na talitis ni si agama, analay sa agamahin. Nagani pang duwi inin niya ko. Sa pagpayam niya na isa, habang ito sa agamahin galai, tinaikutan na nagay ko pa inim sa hapyende, kanya agamahin. Natusi ko yun lawan sin maduhan lulay. Dahil lulay sa amyaan, sarang pinanayan ng pasalang agama, ubos inambanan ng inipigay gihap ang tabantuk nin, gihap bantuk nin, natusi ito alhasil, masiruhati iga pinanayaw in agamahin dito. Masih pininain pasal bantuk. Nah hanggang doon ito ang bang dalil anong siguro payamante si bantuk do dahil us mikip pinihain agamahin. Nasabang asagaan niya kung asal suwe ito yan ang hutin asal agamahin pinadeluhin gaan niya dapat pagge ito pakai doan te yan barakahin dunya rin ng siya lawas. Si kadua isap ang takuna jamila. Subay kanianin beha bantuk nin. Bantuk nin. Pagkaiyan sa babang dalil anuhin, yan ay pasong nuno. Paglawlaki binibi. Sa katelo, ang takuna bikran. Sabay kanianin sa budyang. Liqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuha. Jadi bang painte miyaan in budyang, kajari pipilawla-lawlaan
Kaya sa ko pwede lola ni. Hek kan itu situ bayon lola. Gini. Si keempat an takuna wadudan waludan. Subay kaniyaan din malasa. Kaya usap na din malasahin. Waludan pati anak. Likaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Mag-anda ka ang sime pa inte mamalasahin. Wadud, malasa. Al-walud, bati anak. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Benal nintin aku sa ilaw akhirat. Alhasil makikkaan umat balai. Magkikano mga kantas tawag siya lawak. Sika lime, an takuna min bi'atin karima. Duksubay isang amban pa intene, niyan tampat muliasan niya. In pinaneen ulay. Hindi pa inte pinaneen ulay. Hangkan ko pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'adina khiyarun bil jahiliyah. معادن خيارهم خيار في الجاهلية خيارهم بالإسلام. بقى إن ما نسيائن ما سيدو بيبان دليل أنه بنيام سبيرو بنيامان يعني محابب جاهلية هاب بس زمانه وقت ما الإسلام هاب بس جاهلية وهاب بنتي يعني si waktu masih sa bisan hab si jali sa ga hab pag Islam nen natusi tun ga giru pente lamut si yan hadis atawanan hab bisa dehab si jahiliyah us hab si ka Islam iya pente kajari ini doin alhasil subaikannya an ini dendele amban yene tempat dok amban yene mang del anuhin ya tewen hawe amban me pangkatan mulia tagi esno bisan gay mulia mo hap sa bansa na dawabit ikhtiyar az-zawj ini ni sab pasalan si melella pagi pasalan den de binain tu si tuen si kao sa lella taga anak den ay yakuna da khuluqin wa din liqawl an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa fi riwayah fazawwijuhu إن لم تكن هذه سوقة حديثي تكون فسادا تكون فساد بالأرض نيابي هو فساد عريض تكون فساد كبير وإن لم تفعلوا تكون فسادا في الأرض وإن لم تفعلوا تكون فساد بالأرض أوكي jika isa subekani an ene in lella pinene anoi ha padatnya pag-adat habi sa tu pag pinag-adat mula-mulanin bang dalan sa subay katauhan no asa niya palenggan bang idumen ni kao sa pilihin bukpag agaman ikat dia siya katauhan pag agaman bang idumen tapit-tapit no pamano ko bang sambahayan buki bang mian ina na ko kanta yan pangandakan sin agamale hinang niro na dan ke buduro pag bangay kiyo yan niyan hinang mo sa ilian ada kalat hinang paintipit na rata bulat do hek kamanamalan ini magka persababan ang ban kao idza ataakum man tardawna dinahu bang niya natek kasikaam kinaridaan no ibi kinabayaan no ibi agamanin akas pinadehelo sa tu agamahin wa khuluquhu duk pangadatan nen pasawujuh pandahan sikatelo antakon biatin karima ko rupat madalulay kedua sikatelu ay yakuna qadiran 'ala al-ba'a subay sa makagees napakalahing batin sapin okay mas'ala hukm an-nazar ila al-mar'ati al-makhtuba pamayam siden debe inandari luar kim pastura atau no ka bakas matakite ko metupet sa lahat Saudi sa sikite ko istalendehin ko yung tabulu ba mayam takite no ko indang sama kadalo sama sa siguraw mo hinayaman pag-asal pa ban dambor sub sinara ajma' al-ulama ala jawaz an-nazar ila al-mar'a
mag-ijma' magmaupakat kaulamaanin jinari mamayam dendehin si waktu yene berhajat kyo duman kyo mayam jas tahu payaman syahwa payaman sambat-sambat keatuan madar kinagen nun oke wa huwa ala istihbab ala rajih satu situan sinunnat qaul baik terima kasih di sana kaifiyatun nazar ila al-makhtubah mangsainge pamayam pa ente si dendele yumkinu an-nazar ilayha min ghairi khalwa qadari kyo mayam si dendele mangsa upama kyo baya mag-anda sa dumain bil khalwa dumain ka duang-duang sa suwela mahram niya sa suwela fa in lam yumkin an-nazar falahu ay yakhtabi'a lahu min makanin 'am لكنه تضابط سبما جايب انت مقاجاري له إليان مقاجاري كيو بang dalaw hinengi kadari na si menengi pin siya sa suwe kinatawhan niya sawe ni sa usban ngai usba pa inte magandalay matapok-tapok kyo sumiyano sa dumain kao ngandalay dumain do kao kat mamalilingin niya ay usban wisap tapit-tapit no na lilingon pin ininin ni na makajari do isab miaan mayam sin painte indendele kuene sotira putte inen niya yene tempat jari pinayaman si dendele sama khilaf na siya ng fuqaha si kaisa qaul jumhur suwero ko pinayin taman luwe taman tangan dalilnya pada Allah Subhanahu wa taala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha alhasil ingin ko mapagwala bu al'ada pa inde yan daran mapagwala do luwe tangan alhasil na sininan makajari si waktu yan inka oleh maganda ibang kayo man maganda gay pwede makajari muharram sa waktu ko itu sa Indian itu. Allah illa man rahim. Mulit madmalan. القول الثاني ما يظهر غالبا بعرف السلف قاله أحمد وشيخ الإسلام. يعني كما هو كهكهن من pagbuwa silende. Pagbuwa silende, tuloy kami kelomne, lengen ne pa indi sa amin mga siluma. Ada saya sabi mag-asset yun sa mekket na takilala ni pa ito sa amin ganta kay kinilalahin ay sa sudah pinagkitan ko ganta al-azhar wa adatan makadari sab si may pa inte usbano lay may pangtinaino kay makadari may naliling ni pa inte sa amihan naliling sobra-sobra sa pamanilian sa bangkaw ba ay lianna al-wajha mujma'ul mahasin paggelwelay pa inte sa ganya sa pag-ittipakan la siya tagna pinayaman ni si luwero banghap us sinduelay ni pamayam bantuk ng style ng pa inte sa amyaan mentabi paturo lang yan patuhot ni pa inte si luwe ولأن الكف والركبة واليد والقدم تدل على الخصوبة بدن المرأة وهو الأظهر من أقول أبي السلام وإن بدس حديث سهل بن سعد في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى تنبشت بشاء قبالك إلى أنه بشاق حديثته وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق النظر وصوبه وهذا هو الذي يفهم من حديث جابر من جري ميان gak tambus mian anu tetu pasalan pagpayang ini mian dendehin bahwa kita si kaul si kadue mian tu si itu makajari bima yadharu ghaliban ingin ko iganta yene sa mian jinari yene be ilwasan dendelay buko de sa sabang me pa intene mian bajun bathalay naging makajari ada makajari pa inte taman ininin ini uskelong nagluko sa makajari pinayaman lil hajah sa subiki wasal in kauli mian
asal niya bi'azimah, kabayaan mo maganda. Magmaaf ka si may ano lay bigyan mo waktuhin para lampas kulabi mo makuha ko ng Allah subhanahu wa ta'ala. To continue tabi yan ay painte mo to inin pag duman ni pasalan pagpene yan si andalay makuha na sampai pagtiman sampai painte pag alkhulu pag tulak lasa masih painte tu si itu en mian si yan mo to inin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.